Baka Prija je volela svoju baštu, ali u posljednje vreme se osjećala previše umorno da bi negovala svoje živopisne nevenove. Njen lekar joj je spomenuo da treba da pazi na šećer u krvi, što ju je činilo tromom. Želela je jednostavan način da se ponovo osjeća energično bez mnogo lekova. Njen ljubazni unuk, Rač, primetio je njeno loše raspoloženje. Bako, šta ako nađemo prirodnog pomagača za tvoju energiju? Upitao je. Rač je počeo da čita knjige i traži zdrave kuhinjske lekove na internetu, nadajući se da će pronaći rešenje. Jednog sunčanog popodneva njihova komšinica Aisha ju je posetila, držeći malu teglu začina. Prija, jesi li ikada probala cimet? Predložila je Aisha. Objasnila je, moja tetka je otkrila da joj je to pomoglo da se osjeća uravnoteženije i živahnije. Cimet je jednostavan začin koji može pomoći vašem telu da bolje koristi šećer. Baka Prija, radoznala i puna nade, odlučila je da proba. Počela je da dodaje malo cimeta u svoju jutarnju ovsenih kašu i prstohvat u svoju ukusnu čorbu od sočiva. Ponekad, Rač bi joj pravio zdrav voćni smuti sa malo cimeta, osiguravajući da svi obroci budu vegetarijanski. Polako, Prija je počela da osjeća promenu, manje umorna i veselija. Ponovo je uživala u šetnjama po bašti, njen duh je cvetao poput njenih cvetova. Rač je video kako joj se vraća radosni sjaj i razumeo mudrost jednostavnih, prirodnih sastojaka. Zapamtite, najbolja rešenja se često nalaze u ostavi prirode, podsjećajući nas da slušamo svoje telo i prihvatimo zdrave izbore. Pretplatite se na naziv kanala, lajkujte ovaj video i komentarišite ispod da biste podelili svoje savete za dobrobit.